tukwirite rukirwa na Arua na Nturiwari ni day 2 kana ntuku ya ijiri ya ndionga ya President William Ruto na munini owe bari county ne Meru rwari betete ntere chia Embe na wakaliunge Embe North, South na Central. Alafu rojo bari menti North, Central na South, right? Na rukirwa na Arua tukenda kwariria ndionga ya President, of course tukenda kumenya no ni bwe kuyena buo kama bado tuko kwa siasa kana kwa maendeleo tukuirigira yoro onto very unpleasant ni buraka rekirenterira chia tiani ya Mikindori to be precise. Karibu Mikindori jana kidogo amkufanya heshima kwa president. Amani shauri yangu. Jokes. Jokes. Tena wana Jeremy Kiogora, karibu sana bwana Jeremy tutereana kwa wero, karibu sana. Thank you very much nonto botona na Kanyaru kirwa na Arua. So imbio tukuirigira Southimenti Jumapili. First of all, Ndionga ya President. Na Jeremy umetobishi ni ya mbunge wa Southimenti. It's good to clarify that nonto niboba kwete president ugeni ndani ya county ya Meru. Karibu Jeremy. Ibwega karimi na gichunge na madani ya bwega mbere mbuge ingwere tyo kankedia muthikiria no ndonkare kwa mukedia nija kwambiria kuthega mutiguru na utikinyete ndi beta kwa Jeremy Kiogora ntubambiye ko ya Pastor Jeremy MC Kenya na ndiguru ciaome nkedia muthikiria betu ba Southimenti na Meru kwa jumla kinyethera Meru nene nya Southimenti nene na nonto nande mambura negatumana kwambambania najo ntethwa nkiarairia na unangi ukwenda mbariria Meru na ntumiro nene gatukaringithia na ndinde muntu urairia gakere kawe mwanki nonto baitu migiki ambijite na Arua nonto batu na mugeni ruju mugeni wa mwanya nkurukia ora wakarakire mbugu ngetha government inspector watawa the incognito na ndio uju wetu atija incognito itukwerewa na leo na ndona ibwega kuma kire mugambo jwa official point twira akaribeto ba Southimenti kiatho getu kire oruju na mugeni wetu itumweterete na kinya turikania nontu mambura jo maira kire mukeki ndiuga uju nontu mbethara de communications officer consensus office yetu ya Southimenti nontu baitu migiki mugambo jura mpumba kwira Ameru betu na Southimenti ni mugambo communication point based na tuliuga batu itugwiritwe nontu bwa president kuma atuika president atuiga gwita nange na ndi muntu enyomba muntu ari nyomba yetu ruju na tuliuga tutiumba kubanga mantu jaria jari kiri nau nange kana tumba kwa county kirijo jaja ndaigwa gicunge agweta Mikindori nontu no mbije akiaragia kinau akwina Mikindori kana ke Mikindori no mwanke dwaronere nyetu tutingite metho iturajonere na itukwenda kumenyithia antu betu tuti party ya kiuthi kiu nontu omuthi ari muthire jwawe mutongeria wetu Honorable Dr. Chandra Kimweti ni muntu wa thiri na muntu baraba muije Kenya na ndiguru ciaome atiendete nteto cia gituma kana bitina na no we nkore onle kondi atairumira muntu kana ntu bawe ndumu obo turumana na teka tuthwa twinoke bo irumi kana migambo atwitani kwenda thiri igugwita kuraja nontu inyarumani bau tibio tukona bena bio. Okay. Yes. So now, bere buka to ambere Bruno ntugua muteyo to rawa ku Meru. Abunge ba karire ndi ba watiri batu tuitete president. Abunge ba wibo betete president Governor Kenyatta kumenya but governor itrone rora kithiulunkane na president bubu netumi ni atiri abunge ba ya kaba wa governor owe ya katutu kwenda muchamani you're not invited. Well, our position kana position ya mutongeria wetu ni different nonto Honorable Dr. Chandra Kimweti utamuonera clip yu kana kiribau bareo na o muntu onde ari entitled to the opinion ntera gwata ine akurikani kidogo tu barabaririe ntukwira ni chairman wa caucus ya bunge na deputy chair wa caucus. Chairman ni Mheshimiwa Rindikiri, deputy we munini owe Mheshimiwa John Paul. Ibo baririe ntukweu bawa muchimani iba tutwetanite
te governor. I want to be very categorical and clerical here. Kana muntu ukumba kwereka bwega sorry gicungura kinta kwindiwe jira ote kurukirite gikyo na ndimenya ndenda tulikania atiri studio yiji ya Wero FM na muthikiria wonde ambigwe kuma thuchi mwankanto nyiri na Southiment iri dene ya yeu no mwankato ere ano atiri muntu arubici nyingi position iria chairman na vice chairman baejanire ya kurega gutuika governor te invited itutekumba kumeyukia ja murungamo jwa Meru yonde kana tongeria bonde asa Southiment kwa sababu gani batu tuije president ejite nuntu bwa national government projects iria ejite kolaunch na iria ejite activate iria chiumba kuthaira kuamire kana iria atigirite that one bu kuidwa ejite national government project bote kondi meaning governor amunjoini kinya kethira teka iri county project ikondile kana cio ja tongeria barabara soba na bakwenda thiri Meru na bakwenda Meru icokanira kiri uni ndo muobo na ingwithikia kinya mbunge wetu and others as instructed sentence ira ni yari inflammatory na turimbiuga atiri kinya uri chamani muntu arubici nyingi for example tha ino ntumbetha kwa ndi MC ngethwa ndi pastor ndi babo wana bakwa na ndi ntumurume ama mediator ngaruma kugweta kana kuga na ndi gicunga na karimi mucinga no bicire kumba kwa activity ni era gweta u na ndi gekabindi twambe tutege wholesome ya muntu turiuga atiri tutikuona undu mwobo ntikuona gitumi gya kuga ati ngabana nikakeja kungitikiraci nontu inya keja kuthwari muchemanio na juju gutino tugwitana na ukiraci ngiti nontu inya tagwichirio even thinga tuchwa inya ira chumba kuthaira reo ira tuchwa ira chumba kuthaira reo chiuma umao na Southiment in particular ruju antu betu ni instructed o ile ngurupu chionde ile ikumobilize nontu gwichi kumobilize ngabana ni mama beja kuija ankwenda kuba warning ya wega thai mutongeria wonde uthuri ni antu twambiritie na Dr. Chandra Kimweti president ngabana Kawira Mwangaza and any other leader ule uthuri ni antu Meru batu Southiment nontu mbunge wetu atongairia na augire agatutongeria na Bible na maendeleo Bible ni arua mbuga nontu na mbuga wete akwende ari pastor ambuge Bible vasira batu tumbo tumire gatuteria twinde ni yukunira kuma 22 kwambiria 28 Biblia yugite ukoro ruma Murungu no ukoro ruma munene uria waetherua munene ni antu benu turenda kwira antu betu ba Southiment atiri no turemwe ni gukontrol Meru yonde nontu itikire Southiment na Dr. Chandra Kimweti teka kuromba gite kia ngabana na bate ukompete na ngabana indi turenda kuromba mu Southiment wonde kenda tu set pace na tu set standard ya soberness Meru na ndiuga ujo ja muntu inya certified mediator ukoro ruma Murungu no koro ruma munene uro ethetwe munene ni antu benu kandi nyoke ya kuthwo te kwenda ngabana Kawira Mwangaza antu betu ba Meru bakuthurana ibathurana na nwe baetheria munene wetu igita riu akarumwa na ugatha kwi muntu bangite o muruma itukwenda kumwawone ngi mapema asithubutu kuja kuruma ni Southiment fair enough so ukuri wo thomera ra kuma ri iri wetikiria nene bo baruma na bo bangwa ndienda kuga atiri kuri antu baejaga nene na vachu ya office chiao indi bakate anene ndene oja ora wije kwa munene nija gutano for example to antu bara bonde batani bamenya ireshi mali rutano kuri antu betho abate kwenda take responsibility muntu wonde kinya munene gute munene ote munene nonto tuga you can be in power with power and authority and all that ndauga atiri very nte ukabakaba rume na nte kirite ruje kanywa rero igwa ukoro ruma Murungu no ukoro ruma munene oro ethetwe munene antu benu kinya ugore munene we muntu wina nene bangi na tugachambua tumantu tunda kinya mbera bere au ndambo kuoni itenderari nambi nteto ira tukuona ire igutuma wona antu bakiaria mantu jandu yange jalaritwe ni muntu ungi wandu tugwita mani kinywanga kwira na tankuona nteto itekwereka nteto itiumba kwandikika batu ya Southiment iri the most
fast developing ndendare bwana Kiogora. Yes bwana Ichonge. Man Kinyo Kinyawe ni mtu uri mashabiki bake Meru so please ndenda withdraw statement. Nte withdraw ndenda kuga atiri nte ko withdraw uga ukwaria mantu jaja karia jandu jajange jararitwe ni mani Kenya kuga mantu jandu ti muntu kwina mwanya jwa muntu na mantu. Katuchoke kiri topic. Bwana Jeremy, president yayite Meru nantekwenda utamwarekera but anko president yayite Meru eitene very heated county neji ati ni kwithiri tukwina siasa na rumena runene now. Now that you are a certified mediator. Yes. President Yorona arari Buri na arari Tiania East na West na putena harakara iyaka kwenda kumediate anything. So how would you put it? Uwa president kati kwenda kuinterfere na cha Meru no. Of course I remember kule itarimwe atongeri ba Meru ba mwirire uwe mantu ya Meru just keep off. Ba tukamenya boto ka deal na mantu yetu kimeru tuka deal na yo kimeru kali. So president has not mediated anything. Kana kagutana blind eye. Ibwega ndiuga nande jamukari wa Meru muringi wa kura mutongeria na mtusoba. Yes. Ndirigira na ni expectation ya Wanjiku na mama mboga na bonda bonda na Nkirote na Karimi na Mpinda na Bantinyari atiri president yarikia kuraunti Mirandi arikia kurekania na Northiment rojo iromba ya kwaja mu Meru na ya mutongeria Meru na ya muchiari Meru natige kuminchia kuthuki nontu nwe baba wetu andeguru atige kuminchia kuthuki Meru nontu ni enjuri ncheke itekanitie na garu ari kania na mantu ya Mirandi na hakikisha ya gutiga atiri magiri jaja runge kibwega magiri ndiuga ne akaria ba Meru ya bwatongeria uni ntende ona kubugi president ya yara unchi Mirandi agatunengera barabara na mantu ya maingi na atigara unchi bibionde matukerecha bila tumenya Southiment na nangi achoka tutiga turi thinene ihambajua ira turi political sickness nontu kinya thaitu kuminchia twina ngurupu ijiri ngentanirite ya kuru imurikene ikwenda kungarana na bure atutethia ni etikiria atiri na tuonanie administration turiuga na gichungu it is the appeal of the common mwananchi that our beloved president shows administration from the authority point na nteto chia kwiro anga tutiga tuthithia Kimeru au tutiga tuthithia Kimeru twathithia atia tugire ngabana aende tukamunia kathita amunia bamunia bajoka bakinya no na weta menya guti ungi butije eta ukibiri kiriona chimiti na nini twachoka ndio nturi na ndema mantu jonde maja uthiuruka mwananchi arare mwane guopariti no ntumbi na teki president na tumire position yawe ya gututekura njarene chia timu mama baraba guchigwa ati ngabana ni mama no bagwatenya muntu bamukarira mutwe kana bamwenja akirunya kya mwangi gututekura kiri timu MCAs baraba kuigwa jeka gwita kiri mama ugwo gwite ya ura baratiritaga mawira na baraba kuigwa jeka okaria biama no kara kiri thirikari ingi ya opposition kuri wega gututekura kiri MCAs baraba kuigwa boy no ndubwa gwitwa katero na nundu bwa kwirwa ngaba une makatero na gututekura nikenda administration yashokwa antu babanje ciji no ribui nuntu Meru ekariojo atongeria bonthe banorere ibanga baranyagaria una ndi baringira ana ngengere uchethera au atia ibangene murume ate bite no ri nonturi bara bagukinyira mama bageta gwonka nuntu teka tumenya gichungo kono uga konora tukamuria uria gukarira baraba gukinyira mama bageta gwonka Karimi ukeja gukaraja ko gukoswa mama nyarire arumana kana aria boy batagia kaiguko gwatana njara bara against mama turiona bakiriunga for example yara bakuthiuruka tukiuga justice for sniper itukuona rwaria rwina mbiot justice for sniper mwanke kani judges and accusation for sniper ndeto ira atongeria soba yani tutukugwatanira achio yes justice for sniper
but now ukathukiria muntu rietwa in the name of justice no ntuguswa justice ya sniper gute komini uga muntu te proven muragani umwita muragani even in social media kana umwita muragani kire vyombo vya taarifa ite kubindi na woso korungama ukwaruzana na bangi mero muntu uri okumia te muntu uri okaririte giti gya kuthurwa kana giti gya gwa pointwa muntu uri okumia ne jawuni karimi na ugo na ichunge bara tukumara rukiri gute appointment reta wineo gute mushara wina ju no te na portfolio no ntumbi njesie mameri ngugine utiumba kuthithia anything njesie babangire ngugine president na rujokie mukaro na uge miru ario netha kenda guturomba kura agetikiria njire emwe ya president na bomwire bwega bwakara gwitokava buge wuni je omwe muringi kura ri turiuga no mwanka tuonie ketha inya wega kujukia turi bandu ura gwatuikire miru ibaire bari soba kithimi kiawe ri ikiriko ka gutona twi bandu kana ari ona twi soba ketha twi soba na bothuranie etha ibandu ri no ntuete kari miru na ti wa miru atena chio soba na baedie soba very well Okay. ngwenda twarige mantu ya South Imenti Yeah. especially nontu mheshimiwa daktari Mwiti athuri na kiama kia Jubilee kira kire kia Azimio but before then eoro save for Mikindori nara kuraumire kacha kidogo hapa na pale na huko ngikuo the president aretere kire stopovers uchi on there abwithirie ikurari na kuterari na anything ya kuona ni yaga kwina andu akithwa ni atongeri ba kwa ribo ya utimutongeri urari ala umorongi so mandera twithirite twina yo miru what is it nontu president ari ora batu kwithirwa maybe akireta thiri kana kwithirwa kiri kwatanithia atongeria uteki into kironania other than Mikindori uteki into kingi kironania iyaka kwina kathina ini miruji kuigwa gwakwa kana kwelewa gwakwa kinyantu ba Mikindori to ba benefit of doubt nontu ningwetiga kira bararairia muno ni mantu ya sniper tiu na nitukuthugania mbuga kari na link na ndeu na nontu no mwanka to ba benefit of doubt na ntiu batetera kabara atumire method nthuku ya guci express oja ore muntu omba kurira no mwira kire kana gwate nguo akaretura magana gakurira na ndio tume akurira na utura mabite gwetene yo karimi na ndio no kumema antu bare barathiria atiri they were morning but na ndi ba muni na njira mbaya no ntukuringa gituma na kuringira ngavana gituma tio ndawa yeah makuro sniper actually not yani na ndi I can guess no kuelewa kuina that ownership ya feeling na mbuga ni baraso akanya sympathy ya president kenda igwa yakari yetu sniper ari kwenda kurekerwa kanyamu account inera mbigagwa ne konenkanirwa however I'm saying le tugakara kumbe undire kirima na side shows kenda tuli main focus nimbie gatuma ugo wona kandoti kiri t-shirt yu yonde mbomba kwira ngabana uju na nkera atongeria bamiru atiri ntaka maruko imithemba iri kwirukorwo matha na rukorwa rwa gwakwa rwa mbahati muntu namenyererwo matha rwa mbahati rwerekaga na nduke kuthoina ngui nthongi jewe ni okari na mekarimi monana gi mware okono ntumaido teta wa karimi na kana t-shirt jewe ni ogichunge ikeya gutongwa ni nkorwe nthuku mbuga karimi nuntu bwage kiwaru a utonga akeya kuthwa ni tukuona kandoti tukomba kwathurana kandoti ga t-shirt ina ruko mwire junde na etongi so turenda kuga atiri igitari gukinya riria antu betu bamiru babatere gwitikiria kumeria ndawa inya kiruri atiri president ndathikirire bwega akiuga hii ni wakati ya kazi antu bamiru ni betikirie ntumerie ndawa nontu if you can't beat them join them na nini ngwa browse antu bara bakuga tugwatanire ni miru nontu no uritu nontu ithano uritite ukare ure omsie umetie in the name of Nebwari seneti uchoka utuika ugo ore gweterando ya maendeleo ugo waritera ina thani utegete opportunity actually araugire atiri gichunge kuti ngugi gwatithenu ne mtungi so kila mtu afanye kazi yake twakinya na wananchi araugire wananchi baba tiriti ibo batumakirigeri including me ndiuga ujo kuri igithari muno ntundana tuika coach wa rugby tukinyagia rira kuoma muno na tako chiingia sana muno kiri semis kana quarters na kuri ya kwa ingia tugaga atiri kendo wini cheza na referee
in order to win cheza na referee na tension shuka saiki panda njire imwe nitushukishe tension tucheze na referee tukare bwega na ne watongerie baba tutete. Thank you. Katuchoke Southimenti Jeremy Oriobishine ya mubunge Shadrack na Rojo akambire Southimenti if I'm not wrong bugarukire jete mutindwa maybe imbi amukario Southimenti no uchurie imbi president yandeterete maybe na maybe na mwakenya na tuino atuyire nyajara totizi of course lakini ndenda twambiri ari kwa kwithirwa mheshimiwa Shadrack Mwiti athuri na kiama kia Jubilee iri kire Azimio na president na ukuonde ati tenetanitie na abunge first of all ndenda kumenya atiri categorically Shadrack Mwiti akethirwa ari kire mechamanio president Southimenti mono Shadrack Mwiti karu state president lewa igwa national government ya gwetwari no staga TMP na ndika nkonchoka nkotherathereria no ntungigoro kwenda kuigwa no ndenda twerea no jo it is on record Dr. Shadrack Mwiti athurirwe na inyatha iji ethaira athuri in Parliament of Kenya and kiama kia Jubilee kiria kiari under Azimio coalition kiari kana kire Azimio igita riu na inyatha ino no kithaira kiri ndienda werewa uju mutongerio mume etha gwakimenyaga bia makiri igita ria kithurano ijanguo cia muranu no ntuikaira nguo murano kuringana na rangi ire rio thayu na tike kundifinaga your smartness in the future. Dr. Shadrack Mwiti agukinya parliament nejire kumenya atiri athuri na kiama atuika mubunge wa Southimenti indi thirikari form ni UDA and therefore kuthithia mantu jara thirikari kuthithia utiumba kuthithia na njira ya kiama ukathithia na njira ya kuria raini mathuganio yaku na requirement cia ntu baku na thirikari kende igutethia ukorora ndauga no ntutwinde twatirimana aria at the end of the day tene atia kiama kiathithirie kiama inguo cia gwikia ntu bunge oja ura kuthogo na nguo cia gwikia ntu muranone bamwe bena inya cia neti na bangi batumite ikundi mwanya indi ponte no murano jumo bari murano jura twari jwa kithurano ni jwa atongeria bete bunge so tutena thina na mantu jau Dr. Shadrack Mwiti on record timuasi wa kiama kia Jubilee timuasi wa mantu ya Azimio indi ni muritaniria ngugi na thirikari riri ku no ntu thirikari tijiri guti thirikari etagwa Azimio na kuwork na government of the day. Yes, working with the government from a serious point. Okay. You know, I have never understood that. Bubwa working with the government of the day. No tubombere mheshimiwa Shadrack Mwiti with all due respect aita kire kiama kia Jubilee na menya Jubilee kire Azimio eri, right? Yes. Na Azimio na eri na ideologies chiayo. Yes. So president tumonete aita monka Kisumu na aka launch mirandi na Kisumu na antoba Kisumu they still believe in their party ya ODM. Yes. You know, so ndenda kumenya atiri is it that mheshimiwa Mwiti atekuwatanira na ideologies ya Azimio or what does it mean working with the government of the day? Working with the government on the mean atiri te ideologies igu implement maendeleo ya Kenya ithirikari iri ku no ntunio interested ni mwananchi go form thirikari na go implement agenda ya muturire ya mandithio ideologies ikaraga atiri from where I sit bwana Jeremy ni atiri kinya mheshimiwa Mwiti yake akorea kwithirwa akitaniria ngwe na president akanengero mbecha cia CDF president akaya ku launch miradi Southimenti so I would say kithirwa we wakiama fulani itanina kiama be faithful to your party. Be faithful to you. Thank you. Thank you for the English. Be faithful to your party. Ingo ndoburi atiri nimbie tumi bwande ka CV ne chunku na buije Kimiru na bote andika Kimiru kienu inyaja buri weru na ne Kimiru ne bui bwaragia na tano to bwandikite CV ne chunku gituminire because chunku ni official ni othayu ni common language of instruction. The common language of instruction in Kenya ni ati thirikari form ni UDA na nontu bwa gitumi giki tigana na obvious mujumbe wetu ni antu bara betekanitie na gutuika ntomugira ntoika mati na ntomarete you go beyond the obvious you go beyond the boundaries you go beyond the party politics you go beyond the opposition ideologies because ni atiri mubunge wetu
na atongeria ba Southiment twitikanĩtie njara ekurete tiringagwa utiruma njara ĩrĩa gukorera so timandu na BBI ideology na CDF angatia ndikwira atiri thirikari kira gituraga na ikiendeka muno ni withirwa ugwo wina working relationship winjaga no ntukuri the normal kinya babu aria bweja kwa for example motivation tikumini abo teandiki mpandikano ichachawa lakini andiko irobo kinyagia management ikaigwa gipindi giaku gichunge na karimi kwi mantu yaja ategeri kenda wero management yu aburinganirwa karimi na totaringanirwa bau bangi waringanirwa bono tukipindi giki kenda kibua management yoro nantu bano monkabite ngo gintu ki another thing itwitikanĩtie Southiment through leadership of Dr. Chandra Kimwiti na guidance ya patron na mutongeria wetu we respect the government of the day nikenda tumba kuona bila beyond the biege kuejana very well ukethu kirembo kitawa kirembo karembo kasti misheni kasti misheni mwile tuliamoja nkima greetings to Pastor Jeremy. His submissions are on point. A great opinion shaper there. Amos Mwiti Arua, a very sober leader. Nikire Facebook aranina batu twina pastor imanto ya mega na yakiri Facebook no twitete bwa gontonyithie no kana gantumira mbigwe gora bange bakuigwe nkona bakona kwenda muno kumenya biria tureteri yani mbere ugwe ni nkugwatania bwega na ndigwe gwe gichunge mwanya waku utaromenya muntu mukathuganairia katheti ntumro me athuganiria migambo na ndigwe menye thuganiria migambo karimi athuganiria katheti me ino ndegete au ni oturi muno ndienda kuga ujo with all due respect itethagwo ri prerogative ya communicating officer ya woni go preempt kitheti gia president kana kitheti kia mugeni umenya bwambere umenya kitheti kia mugeni giekwa kira withagwa wize ni agenda ira mugeni ejirite no tute mugeni okumbuthukirite mbugire ujo te incognito na ndengakwa mbatere kwa Southiment na karibetu program entuku mwankara tukurikiria na area sire bira bigotongwa kwetho kitheti kina into bingiri meyage kina kinya moto gatiga twakinurania tugakikija mujumbe wetu tutongeretie no ntu no agwata maiki no kethwa emukeki thai batu tukethwa twi rungu rwawe no ntu batu twi spana boy iji akuoga mantu ja kare bwega mugambo jwa mbere muntu ena kitheti no urege kumenya bira bieku ende tha ikiotho utimenya ni mwate jureti turirigira president wetu ruju akambiria mitungu na that is the ithatu akethirwa ari mitungu na mucemanio jukethwa juri mitungu tekineko ira the mitungu ti tekineko tibet gitumi gya kwithwa ari no ije te meet the people tua ije te politically it is purely kuraunti mirandi for example na te maromba ije te breakfast na ndi muntu onda na umire mapema achigerwe nontu njara ya munene ne ruma ya munene ijara ya ngatunyi no arumire are otekuirigaira na ndi umira mapema thaitha twakethwa mitungu tekiniko kwina mantu jario untu bumwe akethwa ejite nontu bwa kolaunti state of the art ICT lab Dr. Chandra Kimwiti through the connection na coordination ya ngugechi yawe kiri thirikari iji ni aikirie computers igana mitungu na nontu nukumba kumenya thirikari iji ni digital. That is why president gwa prousement jau mega ja thithikire through Dr. Chandra Kimwiti ejite kumetwikia the state of the heart laboratory ya ICT mitungu therefore itugo expect jantu eba uthugania kitheti kiu no ntukero chukari kejo temeane kiro ingana meaja au no twirigire munene no waigwe murio ona computer kana ithumbi amwe akaruma kuga nitie kiwango kingi itweke national polytechnic to tukucha kuchitie no ntuchiri gukucha muguta werekeretie ndero kwenda twambwa itukwera no bwega na tukaria mantu yange jama ingi jara tutiumba kuga tukwirigira me munene agatonya nyomba irombo muromba utiromba na ira into biothoni garune
nontu ira te parliament irio mega kwa kinya no tujacwe tukaruma kuwa itu murombe ya strip yetu nontu ira ya mitungu is a regional demand now nontu ndege kauma ndera yumaga ikarandi au itedia antu bathara kanithi igokira ikarandi ciuru igatedia antu bonde barabareo iri are ritedia thara kanithi Meru County Southiment Centralment Northiment ije bakathima au igakinya iciuru nyamwe koja bire koja ikambuthuka igakinya Laikipia yani twenda kuigwa muraja juriku itukweleanwa so no kuigwa ratu agweta kuraunchi laboratory iria to mwanka tutegetha gwikingi gitira laboratory eje thira gutena kiboto tukamuria munene computer gaite kwenda kibo wona ndino kwelewa after that kuma thaithatu thainya chia muthenya ruju that is 10:30 because program weje ni very tight no ndugu wage kutharanwa na ni uru na tharano itukweleanwa te uru president uru freedom mtumo ugite uru nai na ni mtubwa lai icho tukutharana na teka tuitu tukuria twinka mwana ore okuria irie na bangi atitumairie irie kaine no ndubire kaine bitego bidothi mwiri thainya na nusu president yagete goji jaura po kumenya bwinde it is in public domain Southiment ithaire ina sub county ithatu na thai ni sub county ithatu ndicc bairi umwatereja therefore aumete mitungu arikire sub county takwa nkuene mitungu na ndi okira arikania na mitungu kuthithia buria agete goji sub county igoji etete kolonchi barabara ira yambairia kien kia ndege ikena mamoroga ikaunira aria ikaumira mara kenda ija ukinya kithino ija kuja kumira mitungu so itagwa igoji KK moroga mara road ejite kumira unchi nikenda tayari ni gwakwa nikenda atwira atiri nontu iu ningugie national government nontu nyamu ina munyororo jwara kilomita 1 swa thai atwira atiri tractor itiu masaiti ite akinya kithino nontu nwe wina uwezo bwa kuuga kwena ndi akenda twathurana kuma kiri kutenga tutigwa na kutenda muno au me kutenga tirina turenda au atiga tukinyira muuri wa kutenda kuendelea na ikutumurikite au kwenda kuri nontu bungi buri gozi na tanku bwithurira nontu gichunge kwenda na kwenda bwega nontu ri turejire kumenya inyoka ya kutho bangite kuromba gintu bwega ija karatasi kotho ni gatereka gwa antu bate akinyaga arune nontu twejire kuona twathomere na matinda ya cheneti bure ugande bugakura nwende undengi buka utedio bugungi akorikia barabara arikania na egozi ndauga bwa barabara nontu ni bu official launching mantu jau yange yagatumba kwenda yarua tutitinda kubwa indi mbija tongeria begozi bomenya antu baguntukura Southiment bomenya no turombe into mwanya tutubwira barombere nya tiveta ya understand bakuromba tiveti ni sawa na tiveti yake tukuromba tiveti ile goji boys ni tukurigira no turombe kinya university ya college ya branch ile yo nontu tuina resources egoji tuithaira tutongi kirimantu ya resources ya thirikari tutirija miunde thirikari na inya muri na we no mwanka tumugwata kia tha guticirie rio tukamuinga nyuru indi gatukwenda kuona ndi bila twagaga gatutwire tutigiri lakini ku egitara ona Dr. Chandra Kimwiti mwigozi ari methene eguru na ndi irigitwa akiona ina yako gitirwa murungu aroturia mutongeria jo tuumao tukeja barabara riu misa sawa tukaume goji tuje na barabara nikenda president yeja muichione iri ndene ya boge ta sub county nontu utongeria bubwega gichunge buti ubagusi kwina wona president kana nene bange bakija bagokairwa bakenda batagaridwa ja kwa kwenu kana kwa bakalimi kana na bagaigwa kuringana na uria kuri Dr. Chandra Kimwiti atekariu is a different man nikyo gigatuma twija muichione antu bara bonde bari ba boge ta sub county na endi wega bagatirima na muichione market nontu tuina project president ya kalaunchi yo ira tuga ya economic stimulus project program thoko agetho agikaira the laying on of the stone foundation stone ila tuga ground breaking weme ya gichungu kejira meri gwata nandi katuge kenda mumiro igwatu kuga president ya kari kira igara muchingi ria gwaka thoko ya kisasa ya kumbudura economy ya Kariba Southiment
economic stimulus inagwikire muciona gustimulate ni kumbuthura good tomau tusitumie tena twarikania na kumbuthura economy na njira ya thoko kurikirwa iga akaumau nandi agitire nkuene nontu nenu ni ndikuota na inkurite kurire thari au agakethia wananchi na mengineyo mantu jagarwa ni otugatha tuisa maracaira kenda tumunenkaniria kirikirima centuriment na ndi mukabu akabwe kwao twathurane nchugu na kigamba. Okay, very good now Daktari Shadrack Mwiti ntira muona kiri constituency jingi na president yarari what's up ni arabatere kwithwari no kwa cingwatanirwa na bangi kana na tutemuona muno micemanio na Nyeri parliamentary group no mutege bwega na kumiss conspicuously ugo kuri mantu kwenda werewa ugo baikumburia te uri okutugania ugo tu na nimeango kuira na mwananchi ningi urando na bonete mwananchi uone Southiment kidogo mwananchi uone takalimi ndienda twere andu atiri ndatumira langu inji umberewe mantu ja mega jethwa ja karija nyame thita kana mimba nontu guti muntu gija mimba etakira kantu nontu kuona kuri unkari kantu beta ira no kabakona mantu jera Southiment thithiritwe mwanka jumwe na mieri ina jaka makwa ndene ya jumbe ba miru uria wonde wina rekondi kuume gita ria kabere ntombi jiwe gutwe watonya first term first year athithia mantu jajau and I can say ndenda kwa without contradiction nontu I'm on record na inkuga mumiru nathikirite na Southiment nathikirite nontu no tutare mantu nani stop ngurukia almost 30 jara campus Southiment na jenderete kwa campus mwaka yumo tukari I'm serious tutukubatisha try me na nombe je nontu narua twalikania kiatho nombe je next week mbira atiri ni tontu Daktari Shadrack Mwiti mheshimiwa atiraonekana kiri micemani era bwithikite oro is it because atikwatanira na atongeria bangi kana bu tebuteo nontu nakuo kabona ukona atongeria bau bangi gwetu negoro erari a special situation ya ora muntu acerairwa kabura bene bonde kenda the same time therefore absent entuku imwe tekominio tekugwatanira kinyagwa no withore absent mucemano yo na ipindi na gikuroka ni mietha gwe wenka ntuku ingi ukauga ati kuno tetwira na ari ketha gwate ugwatanira na ipindi na ndire turiuga atiri ndira withagwa ri gwenka ri kakari mietha ati gwatanira na ipindi so turiuga atiri turiromba uju Dr. Shadrack Mwiti igoro mbuga gatironerwe ni kamera nontu baranjo inanaga na president ya raudi kuma tha fulani nontu boitumi fulani bila tutumba kolesa mitambo no ketha atirari egoro ya naru eri okamona na inyomwaga muntu ena ageniri jara maingi no urege omona bienine muno nontu no ethwa kibangaga njewe nontu itimbacks with you tukwera na bwega na ndinde twere anu atiri kira giupurubira na kugwathanira bangi ukona bangi Southiment ruju no kamuona inya na arua kana nontu meatika it is not our mandate and prerogative una ugwa ja presenter na communicator kueresa ndayari ya munene wetu tekere within our mandate tukwera ni nontu atironerwe but ngwetu kure biuria right na ndingugiene kuria biuria wega bwena ningugia kwa kucokia biria na uria bibatere ocho kwera kwele president Daktari Mwiti kiragita kiu gikeja kuuma ego jino ntu barabara uma twekiri 1 km for the past almost mwaka ka kilomita kau kuka kamwe meaga twirio u mwaka plus na thai maragita je ground au pute piara bo tulinga ruto eza ta maragita ja choka ngeza kairi well ndenda kuga atiri kinya kilomita ewe mwe bona mwaka jo ndaktari ariku pai kilomita mwaka gwata bwega ndenda kuira ni chigero nya kilomita emwe miaka 10 atane be na ndango kuira nonto maragita je ground na anto ibakunga kiri SMS ikeza kuita ugo kejo kala jari bange ntegweta kuira ni SMS nkothoma ni SMS ndo mwira tukuigwa na nya nikero mbari yetu mwambere no baikumenya uni nchiarie gozi ingatuka karagita ni kuma ndarira muno na ndinandira nyankurukia ugo kwandika SMS turiuga batwe gikeno gietu ni president yeje aba ikabewe mwaka jumwe twareta president antu ibachurie ndene yegoji president yerigita ukinye yegoji ne kinya mbere atuika deputy president onde guruji ari MP wa Loreti North yerigite gitara kireria
na we deputy president na ndikatukwenda twere ano atiri thaa ici igoji nandi niri muriki bwega kira gita tutikuga gikauma nontu urio kira gituma kira gita gikaro imaguta ya kurumia gita ngugi na mwene maguta nwe wijite na arua gikauma ikwaga mbi borua kirarita tukiarira mheshimiwa Nkarika Gavana Kawira Mwangaza enehu kira kiratuma nya tutumugira ri katureje tomwire itwaba kira gita gikiri ukareka kinyamu kiora nikirume gitite na gikauma no ntonto ba express concern biratiri bwana Jeremy ninkwana thachia tuikuthira biratiri itumikia no kambari ende ya mukari wa South Imenti goko we ko muthoni kana ukwenda kuthugania kwawe ari goko imagine Bombero kambori atiri president yete ata ku launch murandi yuendelete yete ku launch barabara hiyo kwa gutho barabara ni wo kwa mararita yenjirene tayari yete ku launch atia na lami yu maybe tamire mbere daktari kwina rwirwa mweru I think nyarwa eta mweru moja eta mweru moja murandi yu yambiririe before Dr. Mwiti actually. So how come president ne yete kiri murandi yu kuendelea Ruiru is a community whatever I understand so how come president ndiye ndo menya atiri barabara eji ina phase 1 na phase 2 nitukwirana bwega kuronchi guku gutimurikiete guku kuona gukiendelea nkwirire muntu mume batu murungu na tutethetie South Imenti tuona ngaru kweiga itukwirana bwega katukwenda kuthia ri katukwenda tuona momo ingaru kweiga katukwenda kuthia atiri na kinya kiri ruji rwa umoja rwina irrigation phase 1 na phase 2 kwija kwa president murungu atuigirwa kiawa agatwenda na agatutega ritho ria wega ndiye ndo menya tukuthia ngugi no tukiri mara gikwija ija aja phase 1 uyo kuga ngane kilomita 1 au ye kuthirira araonjere ri onde mwankare kurikira tutikarochoka gaire gwita kumuria phase 2 na maguta jari maguta ja kono rwa gitangine kimwe twitite iu ni secret tutumba utinda kwira anto ni that is our view kinya kiri ruci the same that is our view kyo minkwire ru maria munene ijare angatonyi na ingwitikiria mathaje etite o na jagetanga tugasa marais twerekerete no ntunyani ijandire inya ujetite ingugwatana jono ntuntu kuona nkiari ya ndiurura kuri ange matukangi yetu chakona rwe nekundikiria evidence ndigwe murio taire ugo kamba utrobega Anthony wa wewe na nya evidence wa taira chamani atangase ndimanirite no ndio kuringira nkareni no je ria ririko ndi nya thimuonete utonya ntu system no etho tirambikira mbaririe weekend nkubange ndo menya shares chetu chako chi murio mbere na utugere Jumapili advertisement okay comment jere kile Facebook please wabetekeria mase Jerry ariwa echo Dr. Shadrack Mwiti God be with you sir MC Jeremy hello pastor aritwa mase Jerry ariwa hello pastor Jeremy kigene to Konambaya road to Metongo that road is bad street lights below the tarmac good job mheshimiwa Shadrack Mwiti God bless you Jasper Mwiti ariwa greetings to Pastor Jeremy barabara ya Kanyakine tumetongo MP ameamua aje we are tired of that road. Okay nandi ndiuga very quickly in a minute barabara ya Konambaya kuma kigene kwina makona mbaya iu itira kinyanya kiwango na kia national government ni erari mikirire ciari round iji iu irinjare ne cia virinji politics utumba gwita munene wa national yo muromba ri for example yo muromba ndawembe sema tu county iu igashughulikia Kanyakine Metongo Kanyakine ira ya Kionyo Ngongo kugwata na ndeo Jaspanero atiri katuti kwenda kuinainia kitheti gietu antu bakiona iri kiri priorities ira ciomba kuromba ge president ikirwarami na tena aro president yajite iri in the fingertips cha mheshimiwa. Thank you so much Jeremy, thank you. Na comments ni nyingi sana kwenye Facebook, please tembelea kwa Droga arani na batu kwenye Facebook na thank you very much bwana Jeremy, asante no tuboto na kanyama ko kinya unia mbuge bwega ngubocokeria nkatho na weru fraternity and family asahu tutethie na njira yenu na ntubabu buri
kajoga antu bonde kureta soberness in Meru. Tuchomete I muno. appeal to the fourth estate kinya kethera na moibugera kwa maiga na kamera chia gitabungi mathani abutetie butho bwina erometi Biu ni irio bia mugendi. ni irio bia mugendi. Therefore we appeal unja mutongere na muciarwa Meru. They appeal to all the leaders, elected leaders, nontu nebo representatives bantu. Please ne batukamate na njire njega batukamata ja biangi bia miigua nontu tore antu inyethera kura cia cianganire cia bangi irarema. The governor atukamate bwega, MPs batukamate bwega, MCAs batukamate bwega, and the president. It is our humble appeal from Meru members, Meru wananchi. Please, our brother, our senior brother, and the country's father for now. Please give us guidance and stand for the peace of this great county. Nonto Meru County, near the fourth voting block in this country. Very well. I cannot Thank be you. assumed. Sure. Thank God you, bless sir. you. Asante. God bless you, Eru. Kakule God bless dividends Meru. sasa. Asante.